Hello everyone. لومي عسس لسه نمويا الفتاقلات رينا أنا مجلس أخباركم نتا مجلس منكم تامويا تايمو أنا identify باري أمونغو حمش سكن أخباركم دحريو مبرر أخباركم ماش مجمع رجن حبرت علني هبتا بكرامي حدش برانش أبنا جانكم بخفيش زلوا كلهم قام إنجليز مهاديو أبنا جانكم بن كابين تركوا أبنا جانكم بيت عفنا مسهم كتمزجوا بتخلوا نابنت I cook different kinds of food in a restaurant. أنا أبيت مجبي استفعت مجبي أسرح وين أي مجبي سرح كيله ما نبهل وين تايبهل حمش سكان سكبوكمي أبت حمش سكان استراحك ما تبغى زي كونه نتعامل سنجيرة قالت نمهارو زي كونه ننفس وقف قال كنقلت كلنا نتقامل قالتون قال بزحت وساقات المهاينا مالتي لذي نخيل number 1 I clean cut design women's hairs. I clean, cut, design, or braid بقولنا ماثيو women's hairs. What's my job? Yes, hairdresser. statement لغمة I cut مقراط ماثيو I cut hairs. I clean محصاون أكل ناتيو then I design تفاعل كرسن ملكعنا شغل بتحزن حبر ملكين هون braid مقولنا ماشي إزاي يصير حيث لازم أنا انتهي بحال يعني هذا حتى hairdresser نارك أسي شغلي زكانا خني بحب شو number 2 I cook different kinds of dishes or different kinds of food in a restaurant. Yes, chef. A chef is a person who cooks or who takes responsibility of cooking the different types of food in a restaurant. Different types of food. اشتفعت مقوي أب رestaurant زخشن ويسرح. Cook مخشاني. لازم انتبه chef. Next, I work with woods and make furnitures like chair, table, bed, etc. Who am I? Yes, carpenter. A carpenter makes furniture. What we call furniture نبلو بحافش وبدمر بعنشيت سرحنا كذا مسارحي. لذي بعنشيتي استسرحه أبغى هذا الكلام سيدا طاولة أرزا مسألة سرحة تبعها carpenter. Number 4 I fly a plane from one airport to the other. I fly aeroplanes from one country to another country. Who am I? Yes, a pilot. A pilot flies aeroplane. Fly نرجبيت راح تكون نفايتون it flies مبرار مالت لذي I fly أبرر an aeroplane from one airport in one country to another airport in another country. كاب حاري airport بحر هاجر نبكال airport نبكال هاجر زبرر كيلا pilot. We call him a pilot. 5 I clean all the rooms, offices and office furnitures in one company. What's my job? Who am I? Yes, cleaner. I cleaner. أبغى لقات أمي شم نايتي بعلمويا كابت سرحو ميات بقص نعمت clean مصرايو cleaner. كلا بجو حمز لنا write مصحفي writer صحفي play متصواتيو football I play football. He is ترنا نسق مصحنا football player. لأنها play clean دولا غلط ER هنا نتمويان تكس مالتي. لذي I clean offices and furnitures in an office. Then I am a cleaner. Okay, next 6 I draw and design buildings on paper. I draw and design what buildings should look like on paper, not on ground. So what's my job? What am I? Yes, architect.
An architect is a person who designs or draws what buildings should look like, what house should look like on paper. እቲ ኣብ ባይታ ዝሃንፆ ኢንጂነር ወይ ሃነፅቲ ቢልደርስ ኮይኖም ቅድሚ ኣብ ባይታ ምህናፁ ሓደ ህንፃ ግን ኣብ ወራ ጥራሕ ስኢሉ እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ተቕርበልና we call him architect. I ran fast in a competition. Yes, we can say a runner or an athlete. An athlete runs fast in a competition to get the first place by competing with others. ምስ ካልኦት ሰባት ምውዳር ንምቕዳም ጥራሕ ወይ ከዓ ንውድድር ዝጎይ ሰብ ኣትሌት በሃል ካልኻ ዝተፈላለየ ናይ ኣትሌቲክስ ኣክቲቪቲ እውን ክኸውን ይኽእል I am a doctor and I take care of people's teeth. Yes, dentist. A dentist is a doctor who works with people's teeth. Okay? Dentist. Next, I diagnose and find out what the disease of a person is or what the health problem of a person is. Yes, physician. ብዙሕ ግዜ ንሓኪም ዶክተር ዝብል ቃል ንጥቀመኛ ግን ዶክተር ናይ ሕክምና ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ዓይነት ደረጃ እዩ ሓደ ዓይነት ዲግሪ 4 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማሂርና መጀመርያ ንረኽቦ ዲግሪ BA ይበሃል ካብ 2 ዓመት ቀፂልና ንረኽቦ ዲግሪ MA ይበሃል ወይ ማስተርስ ቀፂልና ንረኽቦ ከዓ ዶክትሬት ስለዚ ዶክትሬት ናይ ሕክምና ጥራሕ ይኮነ ዋላ ናይ ቋንቋ ክኸውን ይኽእል ናይ ፊዚክስ ናይ ኬሚስትሪ ናይ ባዮሎጂ ናይ ጂኦሎጂ ናይ ዝኾነ ዓይነት ሳብጀክት ሓደ ዓይነት ደረጃ እዩ ብፍሉይ ንሓኻይም ግን physician is a better word. I trim men's hair. I cut men's hair. Yes, barber. A barber works on men's hair. He cuts, trims, or designs men's hair. Barber. Next, I install electrical lines or electrical wires in a building. Yes, an electrician repairs or installs electrical wires in a building. Electrician ዝበሃል ናይ electrical wires ኣብ ገዛ ዝተባሸወ ዘዕሪ ወይ እውን ካብ መሰረቱ ካብ መጀመርያ install ዝገብር ማለት እዩ electrician ንብሎ electrician. Next, I install or repair tubes in toilets and kitchens. Yes, plumber. ድራውሊኮ ንብሎ ዓድና ኖርማሊ ብልምዲ ድራውሊኮ actually basically ሃብትልያኒ ግን ድራውሊኮ ሓደ ናይ ማይ ቱቦታት ኣብ ሽንቲ ቤት ይኹን ኣብ ኪችን ኣብ ካልኦታት ዘጋጥም ማለት እዩ plumber. Okay? I repair broken cars or I repair when cars are out of order. What's my job? Who am I? Yes, mechanic. በትግርኛውን ሜካኒክ ናብል መካይን ዝዕረ ማለት እዩ These are the words for today. ኣብ ኮመንት ካብዘን ሕቶዋ እዚአን ክንደይ ቃላት ከም ትፈለጥኩም እዚአን መዓልታውን ጥቀመና ቃላት ስለዝኾነ እዚአን ብሙሉእ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክንደይ ምፈለጥኩም ኣብ ኮመንት ሓብሩና Thank you very much. Thank you for watching.